media. Why media? Your best YouTube channel. Why media? Katonda yabadde mwene nsonga yoyimba nange kabadde Katonda yabadde mwene nsonga abali ebweru muyimbe nange abali mu Uganda sibawulira omulungi ali kwa media bambi chokola kyabeyo kubanga otugobera kituza mu amani era nsaba yakaba kali ku subscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos bambi iwo ali yongopo ne mbozi daife ayingo kali ku subscribinga please ja wali kigambo subscribe amukale myofo kikoneku kigambo subscribe kiri kujja kuidawo kiro kitegeeza nti otweyunzeku kikuyamba ku nti buli mbozi yetutayo oba omu ku bantu bambi abasokerwako okugifuna. Don't even forget to tap on the notification bell bambi akade kakoneku kyo kikuyamba nti buli mbozi jetutako obanga bambi omanisibwa mu bwiro ba mu bisera nga oli kumbona nsose bambi nakayemba ka Katonda nga mugulumiza nga mu waitendo yalyo na Katonda wa amani nga wo muri kumbona George Mwingire hi God yatusubiza nti ajja kusala ku Nviri bambi tijja tulimbye era nakulwa lero tujiro okutuka eno nga alirwedde era nga oli kubona tuli wano mu tasaluni akekyalo bambi bali kumuyonda bali kumutereza omusadanire abaluja ba media okuva tatandika okuyamba mwami George mubairenga mukoba Yazid oli kumuwemere oli kumuwengoye ayi tulikwenda agavuyiri agatoleko nga mugeta agavuyiri ayi nga George atukoba mbu Nviri alina ebizibu byawaka ebimulemesa okuditolako wabula oluvannyuma olwo okusaba kw'amaani mulirenga musabanga buli gwenta video mukwana Yazid agavuyiri George ave ku ebyo byali kutulimba mbu alina ebizibu biki atole kwa agavuyiri tujja kwongera okumuyamba nga anambe wako kubambi abekyalo twasoboire okukonvuisinga George era George yikiriza nti kujja kutola ku Nviri tutudimu ne byakoze aifa tudinga George yikiriza era nga bambi onako walero bambi atuwine kumuleta wano mu tasaluni ako ku kyalo ene mayuge era nga bambi bali kumutereza omusala atanyika okunira tena kindi nga bambi twetegekera emikolo egy'okwingira numba. Why media? Why media? Baye tutese tutume tukyamana kyonga tukyogera kunga ensonga dinajadi kolaku ngadiri mu gukole lwangu nga dine ensonga litambulira mu bagezi male bamakosa abo ero bana n'okuvawo tuviire okiseeresa makosa nimbya nenze kubalaga bambi nga tuli kutereza George muzeyi oli bulungi gwe toyogere bakwera kinyonzi sebe mukama wange we balekola milimo kale sebo niwe ani amena gange bande taisabiri amuza okusinzira wana ebuwa ya California so aisabiri amuza babeiti bakwidye enseno yona ayofoni omukisa wa mwako ku kamiliyoni Bobi Wine oba Eddie Kenzo owema yuge ni mwami George oli kumwa serebo nize nandi kazina ze nandi serebo so bino byoli kola bili kujja kusigala mu byafaayo nti wamwako serebo amanibwe ensi yona byoli kola bino bali kubibona mu Uganda ni munsi mu Russia bali kubona mu America bali kubona ne Ukraine emundu dekairo okutogota bali kuwetegereza iwe bakiri ku mwaka miliyoni owulira otya okumwako ko serebo okusokera ilala omuntu amanibwe ensi yona Mwingire George aisha none na ibitirivu ino kubamba ile timwanga ku kamiliyoni timwanga ku Bobi Wine serebo merenga timu mwanga ku gunono mulundi ogusose kale isano lyene ndina lya amani ino okay so twendo tuwe kuku ekifanani
obwine George ekisala kyatukire mu wano nenvulide nga nsibe nange ningino ngeiwo amwenvwiri totire muku era nsose natyamuku nakoba nti nti ayi masini yange nena asobola George oli mu bwine namukoba nti ti muzee George envwiri ngambi tirivuino dino yankoba ati mwana gange otanti masini aida kukola gazira tabu yona era nzembeire ndi mutyanga ndi mukoba nti bakutwala iganga muzee George tikusobole era mbere nja kutamu sente ntwale muntu mutawuni iganga era obero jamutwala ye bwangumiza ndi mukola kwera nigo gwene ero oli kubona ali kunirira ki nize zene isanu lindidye kuli amani ino liendi nalyo kubanga ndi kuniriza Bobi Wine muzee George obere oli kutulifalinga oti idwaliro aitoneriye mayigo liremerero amutwalire mu idwaliro ly'iganga nebwe kiri mukama wange aye njiro okola nti dokita ogundi yankati ale katugeze kutubone ayo tugeziza kutwabona nge kintu kiri tukolera naisanu lino lyetu linali ero likubona tuli mutereza buli kintu ero likibona buli kintu kiri kujja mu maisha. Okay. So ngoti ero kwecho kutu MVD dinado emreka yabairemu obairo wachaza ku customer muna wamona ido kumumwa ayenga ali mu mfana yokuzigalanga George ono nasose era tibonangaku nibudaga ali bamwogera kwa iti mubonangaku ono ni gwensokeire ku okubona era mbere nina kutya ino nakanti muzee yo nombage envwiri yadipitira gabangaga nagwa amani nasoka nalingirira muzee era amaze kisera kirambo edachika diberenga 15 ngatiri gema machine lisoka kulingirira muzee George envwiri dino nditandika ntya ngai gasirage ntandikira sobwe mbere nido kitogundi yankoba ati koloti twabange kintu tuli kitambuze ero likumbona nimwe muli emuse dokulya muli kumbona muzee George ndi mukola ku bulungi nera ndi kwenda munirize nimwe mube mukola muti nawo so akusomoze bwa kikofunye mukusoka masini okubita kumvu dide duwe disedali nga desiba eberenga dacha fuwala nga desiba kikusomoze bwacho boli okofunye mu kuni masini nadalo kusala kuko ndibona gano butisage eno saze kwedo okungulu wano oli kulumuka bulumuke dide disosembere beretya edisosembere beire ngumuni masini era ya chankalana mtu ajira mtu ajisiba buyaka nabandi kuwa mu amane nti vidi no dinasalibwa era nabutinka aligema kumutwe ndisokera kwesetinga kumutwe okombone na disalantia kuba dibaire ngumu ngokuvuga kunenda kuleta na jambi yandisale busale na jambi ya chovo boine ngambere ndi kusindika mwidwa alira inene iganga ekatusabe katonda bambi ebintu bitambule bulungi bino tisobira ati bijja kwetagisa jambi ya George ndo mulumuse atabaja kumusalako wa mutwe so we nawo twero tukobere gano MVD no buchafu dizira mwino buchafu kuba abaira amaze emyaka ote musanvu no kusoba muzako ku buchafu obusumbuga masini obuchafu okuba mu bulimu era nigo gweno likubona nakasosolo kakano likabona ni masini yeno lijibona embera yeri kufananamu era dibaire nga nchafu ntinga amadi tigajamu gakanga bwa kungulu kwonka yabanga no kunaba kwenera abaire tana ababulungi nze bwendo wozera ndi bwendi kumubona kuba ba customer bembaire salamu nenviri babeti bafanana nga muzee George no ngembera yene ebeire bitirire ino ayenze mbe yanzabwe yanze abantu bayogera Bobi bali abana babere ku social media babone George ngafuni ebintu bali kumazimbira numba bali tulesengo yetulesemere bakati musada botana abano bomuyambi abazena ntana ababaida ko namba akwaje wala abantu walo chindo katona na chitamu omukesa George asobe kwa ngaba itana abanga ine ebisibo byo bikola ki abana babetu bamuyamba bamusulawo ayi gotojja kunabango yokufuna amadi tuliga naye ni George ebidomola bikali najire yankubya za bidomola akadomola wakawaliwo katono bichi ebikozesebwa amadi ngo omuntu omukulu okujja okunonya amadi kimukalubirira ayole yena yankobye yalaba kutegera nga mwene alina obusobozi katonda ayamba omuntu yabona nga atukana ali kwa wa media aliwe yatukobye mbu yena ali kujja kulekera okunaba afune ku buyambi aye iwe olina obusobozi katonda asobola butakola ki obutakuwa ay George ono alina ebizibu ya katonda byabaira abona kwa media ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos bambi if I'm still on
enseno bya katonda wobanga okaali kufa tiwevumanga nseno etobanga onakuba oti nze katonda yaneerabira ekiseera ekindi katonda aba ali tugezesa aye abantu jasi tulemererwa testi ya katonda eyo katonda aba ali tugezesa ayinda kukubona obwikiriza bwo buli butya so ige tobanga onakuba oti nze katonda bambi yaneerabira be katonda aba tiyakwerabira aba ali tugezesa mami George emyaka gyaliku n'embira gye twamwagaliramu ndowooza buli saawa eno mami George katwogerenga muku awulira otya mule amaani nga buli kanomero so tukobere okuva ega tusuubiza idonti okujja kusala ku Nviri biki byose nabyo mu bwongo bwo bino tuze nabyo byakumwa ku Nviri kuba twashoogere kunimwa kikanuka yankuba wankobona kanti beme bubindekere ntido njakola ki yongera kuperevoza era nga kizibu obutakolanga bunakoze ki bunako bikinswaza kulwirwa ngezenkanaze imwe tikibaswaza iswaza imwe timuli basiru niza abo muki omusiru kale nkikoze ku nga twayogera abantu abakulu abere so iwe ngoli kwidana musaluni nga baliko kuleta wano watutire muku nti wasawuni asobola okuloba Enviri do embera edibairemu bukibaire nakuba nti namanire eyo kanje bugenda kumanire eyo bayikiriza batayikiriza kabiri funa obwongo obundi so obona engeri yoli kuniramu nigali obeire ngo ina gavwire igamwe ntobona nga eriye ekifani kyoli kubona ko kwekiyaka ekyobuntu kino kirungi ino emirundi nga 10 kirungi ino emirundi nga 10 iulwachi mwene obeire omaze ibanga tusala ku Nviri naye nga tisaluni eri wano kumpi kasente oba abantu bakebuuza yes niwo bamwava abaire alwira ino bizibu byange ebyomumaka gange ati babindekulira kyobona nesikatale kubyonani byonakuba nti be nabainde benenviri edo nga dendanga makumpi oba 45 memale ndi mwegu wazira agawe magezi gange nsala ntya kukendeza ku kizibu kyendiko naba nebyayogerwa mu ngeidange naikiriza osala ku Nviri lino okudikendezaako era noyalowooza ati tomwaku nga toboine engoma mu kisoga kyaife awo yo tyamufiire kona kandi kankikole ku mbone oba mbitireyo nkole ki mbitireyo so tujja kubitira mu liina lya katonda kino kyona kiriwo kino obuyambi buno obwokuwa neife okwidde nali twalinga tutukwidde no naife twidde katonda obwe naye tawe embera yakututegeeza nibyo oli kufuna byona katonda awa abantu ekyokubonera ku naisomo katonda tiyerabira muntu ekisala kituuka katonda yakwidukira ngo kali kufa tuwevumanga so nze ndowooza nti kino just kyakubonera ku eri abantu bona bambi nze ndidingeeza kiri kujja kuvaako lino just okutola ku Enviri ye nga ki webaje ekiba ekikulobera okutola ku Enviri nga kijja kukuyitira ki lwakutola ku Nviri aye nga omwene omulamu oliko tukolagana emisingo oikiriza mbe bulungi wena obe bulungi oti singa taba bulungi oza kyo kyakwikiriza kola tufaanane ntayenda abe muna oba abakikere obe muna tufaanane bambitegeera abandi ababitegeera mama okubirenga leda amaani so bambyo ni muze George ngali wano so okuti amakuntebe kuno ndine ntebe dino baberenga bakoma okumwanga bakumwera waka kukereta bali bakolesa ki kereta buti abakumwanga niketa nga bamabatya ngoti amaya embera yali ngeti okumwa nganti amanga wenti emekuntebe nti yagemeketa yamwe Nviri kayitole mbere kadize numatika dawa yankomalebere eruti yabakeweire so obe tuida yanko ku musaluni ngene yamasanaze mbe ate kana akoma kano ka masini akali ko kubita ku kabera tikabita yanko ku mutwe gwo mbe obe maze ibanga kinga masini tokwesa ku masini eno yamasanaze myaka jiweze musanvu muzee musanvu
Nifo tulikyusa obulamu bwa buli kintu nga Katonda w'amaanyi. Fulu. Nga Katonda w'amaanyi banange. Tolimbisanga kintu kiriwo oba ekiraliwo okugwera. Ndogera ku kintu n'obubuuza omuntu yenna akoba kiyakubye n'ekyo myaka 7 kendi mu nsiko omwo. Ngoba na misota. Ngamba na misota. Kwekanga nga mukasa namutambulira amajjadu agatamanyiikwa. Wekanga wagweru kyajeru. Wasaba Katonda oti munambe. Tuna tulikunya birungi omusota iwe kijiranda kunonya birungi zandi kunonya. Era wafuna akabafu waleeta. Akenku. Akasana obukaka waba muyisa nonti buti akota yatade jakola ki kunjira unena anentogose. Banange Katonda w'amaanyi Allahu akbar banange Allahu akbar Katonda w'amaanyi. Fawasamu kauti bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ebyo bigambo bitendeza Katonda nga Katonda ni mwene buyinza bona ni mwene mani kuni fayakuni Katonda akuba kibera kyakola ki akola. Ife tukusuubiza nti tudagezaako okologwa ife tutujja kukosolera mulundi mulala. Nze ndoota ku bantu bange era banange bakidi nenda kubona embeerera etya twidye emmere tukuweewaawo. So tomana era ndiida wendibonanga oba akamere kawawo nakola banange twabayengere tukola ki yetukuyiyikiza twatubone mu mbeera y'olimu. Yes tukuyambe tukola emmere tuli kuzimbira numba ayira abana tebakuyamba era tudine numba eno kaya abana eri kujja kuongera kuluma baana bakati okay bakazimbira kale olibona bakizimbira wajja bakabatya bakizimbira abana bakola bakizimbira era abakizimbira nga bantu basirwino oluvamula okuba nti nga balungi ino bakoba nti nga basirwino ababayambira baba waabwe but nga basirwino oluvamula okenda omuboneku omwebaze ofukameni mumadi akakola basiru kuba bakola ku kintu ekitabasanusa era kibalibenda kiribe kuvaawo gufiire mu numba gunka bwa masikino tuguza ku bantu baagwo ekyo mukitwairewo kituufu kufa tukuvanga wazira ndi maniko kenkoze ki ayo baba yakuzala wa mwendekeza jase wakufa lumbe lumwite nicho omubuka tiyankoba kugama jambi yantemeteme ojire kusima kashinga ka mwogo akali ko obumogo byo wali ojire kutola wajja ku munimiro yotole yo kwa kamogo oliyeko osime mogo yakwagana yakati ajja kuita ya tiyandagana ayagana kibisimire kaida ko bati yo watavwa munimiro yange nida kujampagale jambi ya ku masini ebendoji nkuteme nga bwembando wozira n'abasada balamba tunaine n'abasada babiri nga tulikuwa yakuwakawo bakati mana omwana oyo niwo omuzala nti bwene nti atinga ajja kuba musada ino okwegezera baba we nti nakoba esawa yonkuba endulu abadulizi nabo nkuba endulu banambe tulubunga omwana otumutuse kwigombolola na Katonda atibe ole bwali mu mbira ya mwana mutwale ngo mushi omwana yakuba mukazi wati tuguwa mere nengeza kwagana kuguwa iremere oli sibe bibyo nabaduiza bali kwebyo guba nga musango bali wo bya omukazi byakati omukazi mulamba amka pegano musada mulamba oyo wanu nyamulusozi oyo yamukwati lwakituwa nazala womere ati nze mutabani yandobera ati nenkwagana ko muwemere ebyange niwe ebikomyawo oyo yakuba wife ebonole owa nazala wemere wajale utagere balo yakati mutabani yakati tukwagana kukoze ki kenkuwa omuwaire oguwaire mere okishibona nakuba nti be zinalingira nga mama nga afumba buli kalonda kuba tyasoma tyali kinalingira nakulira mu ngeri yakumana buli kiki kiriwo ndidi mama bwato buyafumbanga amadi gasambagana nga meyago yemere yafumba ifo yatamu omuntu netegereza wagoyo mugoyo mulikira katana mana wagubwe kai chene ndo kulya kunga kiriwo mbatidi kukalibizwa kola ki kuchira kuba na kikuliramu nekyo baba
aye ekisenza kusanusa abantu nti mumbeere bairewo abantu bali kusuubira nti wandebere ng'oba olama abaana ebambyo wala oba wakuba oti no bagemye bwa Katonda kuba mu myaka gyange nabonaku omulambe bwaba nabonaku omuloge bwaba kasinge nga kiba ekyakulumiriza omala gamwita otamulamye oba wakumuloga okuba ku nsi omwita yavwako oti akoze ki avwirewo wazaako ebyo nza kyenjakolaku singa nakikola kuki era olw'obulumi obubairewo obwenda okugemesa omuguwa oba ogulisa obulezi oba okuwaba omulama abo naabona ino noba nemotoka 10 oditunda wabula kyogulamu ereka gaali so muzeeyi wali butuwe naawo twenda tukoberekoku ngewakubye toni n'engeri yayogeiremuku eriyoku emikolo egyakoleibwa mala otuuka okwidaana musaluni okusala kw'enviri oba gyasooka okoti kanje tijakoleibwa ng'egisala embuzi oba egisala ente oba enkoko wala gyakoleibwa okwisiraganya okwaliwo nti egaali terikufaana bulungi kole ku abampimpi ebyobuyondo watenda nzembe muyondo mbonaaba nekulya n'amaadi ndikwogera mu byakisoga byaife baba mutaneni otikayaikwogera bire mbaye mwikiriza era nimwikiriza kuba kodika enfaido nimwikiriza me iwo oba wamu nokina matyama awe tulina agali goigo tinikyo ate goigo abaliwo batenduka kuliya ife tutenduka muki munumba mukisoga kyaife mutaka mundika muzeeyi be ebitu bidi so obaire mu nsiko kyokuba mu myaka gino 7 n'okusaba gyobaire mu nsiko ng'oba mu nsiko nabisolo kutambulire kunonya buku era nigyomaze nga tujja kumubuga ngaiganga ngaidinda nga mayuge mu nsiko obe nga bwesonga ni mayuge tojidi mutawuni toyidi tojjangayo mpulira ebulire ntenduka nakubona agama kabasa kujja muki era njira njisala busala ndi chipu tena na muntu kunetegeeza bibizu binki byena omwidukulu mu myaka yakuseka ono gusada makoti bota seka ino kubaze na tia yenda mbira do yaino gwo kuyiwale kaino kwekanga tube oli yakwetegera be ni mwinjire weno babonanga bakulumuka iji baba wangu kale so obaire omaze ibanga kinga tosayiranako ku muntu mu kamera ibanga lyema omuntu okwidda wabulaga atandikako mu mwanga kamera TV eri kugema ibanga lyemaze emyaka 28 era lwaki nkobye emyaka 28 ndisinzira ku myaka jange buti jenemereire mu wano kyova bwene nga nkukobye nti emyaka 28 buti ogwa 29 guno gwendi kumwera ku kamera ekikoba tomwera ku muntu nga kamera dirigema timwera nga ku muntu mu kamera nga dirigema lunono olushose era kyova olibona nga ndina isano lya maani no ni muzeeyi George tiri kwenda kulekera ku mwani kwenda tubena yo tusibe naye bwabusibe bwagano olwisano eri okuba eri amaani no nga ndi mu kamera zena ofuza celeb nibwa kiri abaliko ojabone bwensi yona abone yanziza ino padinga asobola okufuna abantu bava mu America bava munsi California Japan Germany atuje tumwereko ku mayugeyo era yona gebetawe mayuge gano gone era betawo California aye ngekyalo kyene kiri buwaya nabo yaji aye akalo twamala twakakyusama nga wena weide baserebu era muzeeyi George ono ni mwene kutandika na mbera yakoba nti gano twetewo California kuba ni muzeeyi George ne yasoka mu California muno era ne yasinzira ko ati akalo kano tukete California twena twatandikiranga baserebu twatandika oketa California era obona wo bayiganga nokobo tinja bugaya ati bugaya mu California bugaya mu center so embira kuchako ne rieti na dala yebyenfuna aba customer bafuna abenvuire ba customer afuna yengati no kufuna ino ona kosola kumwe emitwe ngemeka oluna kuniza okumanga amwe emitwe ngena na emitwe ene bamwera sente ngemeka buli mutwe eno buli mutwe tugumwere siringi 10 buli mutwe 13 emirundi na ona kosola okujja n'omuntu wamula n'20 nibwe kiri watu lako idama sanalaze na sasula ku enusu kakaga kama sanalaze kuba ke sasula butimba gandi sigere wera nate matema natelekera ku masine yange 13
nabanga ndiwo zena najo okusobola okuba nti zena nafunaku ekipale gali ekyenyiniza okukyusamu ido weno ndagane nga ndikunira nga ndikusala omutwe nga ndikunirira bulungi ino nga gazira tabu yona yona nafunaku wali nekyeigulo nabaawo Okay, so obeire nga tofunako ku bantu nga George ng'Enviri dasibasiba ono yenka yofunye kuko nera nasoose munsi muno Uganda nga nze kulwange kuba bayogera kuku kubamba nombukodi bakyabalema kodi banaba abatyama kubugu babudagaali aye nga tibabona nga kubabona babona bwa mubifanane bya mu kamera nga bwoli ko ba mu film omwo nga mwembabona aye ne wunize ino kuba nga ndikubona muzeyi George ngali oti ni budagaali nga bwena mubona nga mulemo bulisano mpegano ndikumubona live tibyakumpayira chi nga serebu wena nga bwedi ba kamilioni nga bwe baba ni muzeyi George bwabaire nga ne bwali aye bulisano ndikumwiza ku mutindo nimwe mwene era muli kubona era muli kusima bulungi ino Okay, bambi. Ono tukwagena wana isoko ida not. Wana vidi. Mwe chidi mwidi kubona ku nga ba George nga bataka mwidi ndi kubona idi ano chi. Cheche wonise ino. Okusala Enviri ti mawulire. Buli muntu bamusala Enviri. Lwachi ku George mwidi mwabaawo. Twide ku lwa George okwenda okumubona kububa. Talinga bona bwe babanga. Okusinzira kumbe dalimu. Talinga bona ab'Enviri basala era tubona tujja mu musaluni twasala. Aye George taberenga bona cyanda ulo kiri ku George ekyenda ule Enviri donka debeiro oti kibira kiramba ko omuntu asobana okwekwekamu era nze mbaiti ndi ngusawa dino nga bo mutema ko omuntu ngale bogubairo bagubaiguze to wakiro imeka kuba buti sawa dino buti o tuwezi ndoka ino mubona nga muntu aye wala beiro oti sa kisolo kyene so wakoti leka je tubone kuko Bushawe musada ikunirira. Buti omusada ali kunirira. Era mubuziza ku ano nti buti chi ati buti mpulira amani era buti sawa dino. No mufumbi nsobola okuba naye. Amangu ago. Amani ali ulira manje ino. Tola ku nkofire ewe onkobere ku mwidye muno. Tiama zatabu. Cameraman set ako kwa luyiruyo anongeme bulungi. Lwachi mwidi okubaawo nga ba Mwami George. Kibe kyakwewonesa ino nga nze Baidu omu California wano. Muzeyi George embera dembere nga mubonamu. Era nze nidembere nga nsubiramu. Kwegamba okuva obuto bwange mbere nga nze nga tutibona nga ku muntu nga afaana nga Muzeyi George wabeera afaanana. Nga afaana atyo. Enviri beire nga ninji nga tasalako kanze mu buto. Ali zela nga ndikwenda kudema nga kunsala kumviri zela nga nenda mbukuba kungaye aye naje okulinga kuyeba nanga abandi abaire lolo modo kyakubonera ku nga abafuka mwenda mwegereko ena nga tuberenga nze mukubo buto bwanga zela ngo bunga negomba aye kakabiringa kugendera kukwelera na kusaidi abanange nga kakabiringa babanirira bo era nga bo basalako bachukaye ngono kabiriye ngaliwo yenka ngobona amalasita yenka yi Ngechebu eranga yo abali munsi ko tugeze obanga agire kwagala nku no mwagana no mwezinduke yo yinzo kulumuka akoboti bana nini bano bale mani betusomanga ku naliye no munsi ko walumuka wagwe ebigwaye nga kituufo jo kumubona luvainuma wagategeranga ni Muzeyi George. Okay, so imagine esewo so tuyanziza bambi butoka mutya titika mutya. Okay, iwe ngwedi okubaawo okumwa George kyanda uloche kiri ku George nze mbona ngo okumwa kw'Enviri ti mawulire buli muntu bamwa kuwena bakumwako lwaki ku George oidye wewe ninkirira nze kindese ku Muzeyi George ono mun'Enviri ndibwo ineke embitirivu kuba eibanga lyemaze kenja musaluni we basalire Enviri tiagana nga ku muntu mulala gwe basala Enviri nidibanga da abantu mukaaga be bali kusala ekyo kibaire kyanda ulo ino era kyansikiriza okuida okubaawo nga basala ku Muzeyi George n'Enviri kuba Enviri ndibwo ine ngambitirivu ino bungi bwado ni kala yedibaire mu ngadiri kufaananamu dimazemu amaani dirioti dantama ng'oluwo olw'entaama bwe lubaako Enviri eno nakandi bekambeewo ku kino kiboneka kyamagero Katonda kindeeteire olwaleero nkiboneku kuba bukyambaawo tibonanga kumuna muntu kayina Enviri ng'ededa Muzeyi George aye olwaleero kinewunisisa ine era nabanga amutuse kunamubona ke bali kumusala Enviri aye mun'Enviri mbitirivu so kumbeera embeera yabaire mwana ku kyalo mubetu mumutya ino
nga buli omubona tumulowooza birowoozo bingi ino. Ebirowoozo tubaire tuba nabyo nga bwe tumubona kubanga Nviri abaire alina ddo ni mwene ng'omuntu bw'afaanana kibaire nga muna kitukangamu ayenga lwakubanga nti abaire muntu wa kyalo nga tumubona awo ayenga mu mutima otyamuwaako boti muno omusaadde ono ng'embeera yalimu nga ati nungi okutwaliza awalala. Yeseba kale bambi tweyanziza kale nekyo uno Katonda w'amaanyi era obona oliyemba akemba ati Mukama njagala kulaba akoze ebirungi mu nsi eno njagala kulaba ayenga ayobona Katonda byakola ebyamagero nzira ndigano ndi munamawulire ayembeere bairewo nijo gye bigambo byabeera nkobanga nzembe etidingi Katonda asobola okubona ku ncu yatukola bambi ebyamagero tabona nga George uwo neikiriza yatola ku Nviri era alikunirira era buti ndikiriza nga banange ebyamagero bikolebwa ng'omwana ga Mariamu mwidukira bulungi yali ekana kumukola omwenge gwawa abantu bamujako bakati Mariamu bamujako ati mutawane wa Mariamu omwenge guwaire otuyambo otukoleyo ko omwenge yakola amadi yakyusa mu omwenge mukaidukira akabaga akali ekana he changed the water into wine. Oh, I remember. So ebyamagero bikolebwa ndibona gano betusoma mu bitabo nti Katonda yakolanga ebyamagero nga bita mu ba Moses Musa ebyamagero byakolebwa nga Katonda atambuza abaana bana Israeli okubatola mu Egypt okubatwala mu nsensubize akubita mu Red Sea mwidukira bulungi bakuba omwiga amadi geira kumbali ebintu etu biwulira aye ndikiriza ndi yes Katonda kituufu aliyo Katonda ni mwene buyinzira abyamagero abikola kukiriwo George Nviri no twetwidina tasobola kuditolako ng'akoba ati alina ebimusumbuwa ati anti oba oli awo waditolako wasobola okubaawo ekintu ekitali kya bulido aifa tuli wano tuwenze kubona wasobola okubaawo aye bambi Katonda akobya ati no ninze natonda George eza kindi kisobola kubaawo nga nsazeewo Katonda wakoba ati kibe tukajja mu maiso bambi leka soka tuno kumadi ndi Yazid Yolisigira bakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos inze ni mayuge nakubeno I pitched camp in Mayuge akutosanga obulamu bwa George bukyuseeko tuli kuzimba enumba ye engo inaleta byona ndakuvu eno nga Katonda akubya ati omulimo gona kuwaguwaire jja mutawuni okola ebindi nze mpuna kubeno Mayuge bambi mwebale kutuwagira bakali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos Mukama njagala kumanya oh Yazid Oh. Natawala mukungu enazi. Ugo yemu ina butono obukazi wange. Mukola. Ano bongo bayo ngani ko nenda kuwongera. Oh. Emwe wese muteka egamba yabo nanga akulinze bulungi eno. Muze bushana ikunerengeta otigongola isene muze yali kunirira muze yobuliro tya buti mpulira bulungi ino bino byabeera osubwanga nsubwanga buti ojja kunira ojja kutandika okulumya abayaaye nekyo baba
muzeeyi onirire akasaati mpomye owoomye so bambi mwebalino mwebali irala okunazakuko olusu nsebo ebyokwogera bambi mbizira so owulira otya bute ku mutwe empewo omuntu owulira nga tiimu zito mwangu buti nti obuzito buvuire ku mwangu okubeera ekiro 10 buti gwekirondala obeera otyanga nti basobole okubaawo obuzibu bwona eryo kyolikuwirako ku kira kyona nti oba muto guli kuluma oba kikina kyona waliwo kyolikuwirakoko bukali kuziba tiyidi nga kinaabaawo kuba bukali kola ki kuziba so bambi abalungi abawa media leka tuyireyo waka muzeeyi tumaze okumumwa bambi kyali wangamuza tuyanziza we balekola mulimu ogwo zena sebo mukama wange Yazid nkweyanza ino ne muzeeyi zena mweyanza ino yabale kuide okuba nga ndidi okumuniriza era isano ninali amanyi kuba zena abaira ntiisa nga zena mulwe mwagana munjira mutya nakoba nti muzeeyi ono ni budagali gwe bakoba oba mbonanga bundi nalowooza nga nti ne Bobi bamale nga nibendo wokeza mu badube nga nibendo wokeza mu baserebu ngabo batyo ayi buli saa ino muzeeyi nga bwendi kumubona ne isano lingi ino era tulikwenda tutambule tuireyo waka nga tulina isano lya maani ino muzeeyi sokode ate iwe envulira muzeeyi oditwalawa muna enviri dino leka ndigeme kukuva olwedde diberenga ku mutwe nga ndowooza nti oba musada yalukirako wabigwogwa ayi ndikujja okwekanga nga kituufu nviire era badisazeeko era kyova obona nti maze gadigema ku bwamu ngalo muno kobe nti bana enviiri dino ku muzeeyi dibedi jakufuuka kya bulambuzi dibedi jafuuka kumulambula wa bulambula kale bambi tuyanziza leka ifa tulikugola waka bambi muzeeyi so muzeeyi tulikugola waka musada wuno olikubona nga ensene bana byakatonda byamaanyi omuzeeyi olikunira buti oli oti oli muvubuka muto abakazi ojagoba bugoba ate beiri buti twakuwa emmere omukazi kaita oba na laavu noba namere abaawo baba nakairewa babeidi emyaka gyomaze osaawa eno beidi nga olimu omuddenene oidi omuddenene ngwidi nogwo kiyite kale bambi awo ni muzeeyi wuno era buti ali kugola so muzeeyi tugole waka Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Twidi ebikome bijja kuba bingi ebyabakazi kidi ojja kubikola kuba abakazi benda ino omuntu azimbye olina ompalisa omuyaka bulangiti empyaka masuka mayaka bamwenda ino nze ndi kutya nti bali kujja kuidanga bakukonkona obwire naye ndikulawo muntu akuba ati idomfuwe akatumba liiso kandi kuliiso be baba wange be kati muzeeyi George donamba akawuka kangwire kuliiso aina saawe nadabwire be oigulawo ng'omufuwako kawuka kuliiso be ayo okunoonya ekikaire nekunoonya ekikaire osobola okufuna ekikazi ekikairekaire ekiri mu kumpisa oyakonkona abaikwenda kunakula bunakule kunfuna mu kasente kafuluma nendona ntola ku maadi nanaabaku so oyaba akuyamba kuba wumva munumba abantu babiri kikuyamba nti wofuna obuzibu mwina akuyambako nimubeera ababiri okubeera ku alalanga bwidi
ayi woba wenka wofa bayagana ofoti oba kabiri ki era nakudulira ati yafiira ati naye bagana nga bagane obusimizi mukasana bufiire mukasana aye kikaire katonda ali mana yakoba ati beka kibeki kikaze kikaire otegeeza ki aba wanzaalo nga emeka abaana nga bameka ekikaire kibatanzaalo mukaaga musanvu owenzalo ate oyaba yakoowa nga tajja kulumya mutwe wenzalo omukaaga ate owenzalo omukaaga tosuubira nti ojja kufunamu omwana nina baana bayakoowa ofunda kuno owoisatu owenzalo isatu yakali tufuna kaana ka masomero kaana kasomi mbeda akatukayo nga bankobera ati mwino bamutwaire me nkali akukaidukulu kange nkaliko ebi ona saiziyo onese doso okuwayo nga bakutere ku 5 soboka bambi nonya saiziyo kale bambi sukayo katonda walikiriza kiribawo namananga bino biribawo katonda byona so bambi jjo okola emirimu gyo so bambi ali kwa Y Media tutuse waka tuva mu saloon ya muzei tumutusisa ayi tusaba ni Y Media mutuyambe kuku ali no busobozi asobola kutuyamba kuku atugwire kuku wireless microphone yetali ya kiwaya bambi gobengo ino busobozi bambi twena tukali kwetengerera bulungi atwenda okola emirimu okuyamba abantu obonanga bitusumbuwa interviews ne do kutambula bichi bambi gobengo katonda yakuyamba yakuwako kwa akantu kona osobola kutuyamba watugira kuku microphone ezira kuwaya eba ku receiver ditandikira milioni 2 tusobola okutandikira okwo watugwira ko kuwena wakubo no Y Media mbakolera ekyo mbagwire microphone tujja kweyanza etuyamba ku nga tukolesa tikuba biwaya wa kamera aberenze naba ni bwembere eberi kusika twayogera comfortable haidi no waya sometimes ditusumbuwa so wobeyo nga bambi osobola okutuyamba ku ng'otulumirwa tujja maiso n'okuyamba abantu baife microphone etaba ku biwaya eba ku di receivers obo mubonanga oti radio call bwe twambale eneno munkende banange bayambala ne do microphone den kwogera koko Kampala etandikirwa ku yandala 2 so solo kuyida mu ku WhatsApp nga ko Yolisigira Yazid bambi tusibe mimi muje mukola ndakugwira ka microphone bambi tuyanziza bambi ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos ya embere cyo weri tulikola busani ko kuba plaster olibona busageno muno ojjo kuba munda tulikuba plaster muno era sawe na abantu bawumwire mu kubaba na abakozi engineer wange wono bawumwire mu kubali kulya kumere bambi maye tujyo maiso so omulimo guli kutambula bulungi omulimo guli kutambula bulungi nga woli kugubona era ndowooza nti najja okuziba idonga enumba eneewaire tuli kuba plaster wuuyo abakozi bange bawumwiremu oku bali kulya kumere bali twiname bali kulya kumere engineer ni tiimu ye bali kulya kumere bali twiname so embere tyo weri bambi embere tyo weri ayenga twebaza bambi abatubererewo abayiwirewo bambi George omubiri okutereza ekifo kino atuli basanufu era gato atukira ganonga nembera zako ku kinzenze akyisa nti busaage eno akayumba kano katani sokola ekinzenze abantu batyama kukumbali tugira kubulanga n'abantu abekyalo busaage bavuire mu center baida kuko wa George eno bati amatyama kokwawo bambi bawira ku mirembe akayumba kano omukutandika twali tulowooza nti katono aye muna abantu bali kwogera ati George afune enumba George afune enumba ekitegeeza nti enumba eno y'amaanyi era wotambula ku kyalo kuno obonera langa eno enumba twagizimba bambi ku mutindo mwidemberedde ekyalo embere ya byenfuna ekaali ntono ekaali wansi abantu bazimba kwetoolako nze nakanzimba embe n'enumba abaana bayenga baboomo Olusti bazimba kintu standard olwokuba nti akasente kaba katono obutakibungi eno aifa akayumba kano katonda atuyambye tukazimbire ku mutindo katono ai tukataire mu amaani obona olujji lwa mutindo mbwene no ku kyalo tibasiba linto tibata ku bimu wano bimu eneba ku ndiji
ni nabadilise no kukyalo tebagitaako aifwe twazimbire George bali twatere ku beam era nga abantu bali kwewunyanga so n'amabaati n'ensereka bambi ebere ya kabi ensereka ebere ya kabi so bambi tuli basanufu olwo omulimo guno bambi ogukoleibwa twebaza abo abayigire omuzeeyi amubiri bona abasoboire okwefiiza ne batuwa kye batuwa bambi kyemukozi kya kabi era tudinga kino bali kujja kukyogera koko otutambula eno bambi tutambula nga tuzitowa abantu balowooza nti oba nife banabanja bagaba sera twena tuzira bambi otambula buli wojo omuntu yakati nze nambira ku wange ate nga bona tubaidinga nze nzira abantu obona application zini njoleka kino no walo saziye nayenda omuyambe so libona ngo kusomozebwa kwa maani obwetaafu bwa maani ku kyalo so babona omuntu avaayo nga kati aenda kuyamba ku muntu balowooza nti eyo neisubirirwe so embera tinungi wabula twebaza bambi tujja kukowa kwebaza nebaza bambi abatuyambye muzeeyi wuno ali gano era omulimu ali kugobona muzeeyi lero ebigambo bitono byamuwaaku kwa buli naku tubeeno twayogerako ku naye mwene musanufu buli kyali kubonabona nga kyakwewunisa ye takisuubira mu bulamu bwe naddala ku myaka gino omuntu asoba mu myaka enkaaga aye buli kintu alibona nga kiyaka yaye takisuubira abaana bamusulawo ng'alowooza nti ajja kufa wati oba masikini aye bambi omweyiya amaziga muzeeyi bambi musafu ebigambo byamuwaaku bambi so embera tiweeri fe tuli eno okubona nga omulimu guno guwa era tukiidi nga Katonda n'omubeezi waife enumba eno ekujja kuwa era ndidi George ajja kujingira nga tutali mu bintu byabyo n'oba oli awo nga gwe twasuubira ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe obuyambi tukayenda osobola okuta obuyambi tukayenda ebintu bingi betukujja okuta kunumba okwo nga we mwawulire so obuyambi wabona bambi tujja kubweyanza plasta tulikuba omukyago kendeire kuku seminti owokuliya fulo tulina ogikuba wansi idigo tubeno okuzimba jokoti nga budget yeyongeramu buli nakuba bakuba kino aibati twayongeire ku twajira okutoka kayinga enumba yagaziwa muku tina amabaati getu akwatwali tubaza amabaati 7 yalire 8 so obuyambi babona tukabwetaga tuboneke nga tukisobola mu bambi bwa George ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe like and share our videos tija kwerabira microphone eno tuenda kuku musobola okutuyamba ku nga YY media tuenda ku microphone ya wireless engate ko saluwaya eba flexible aye eno enetumena tasobola akola milimo gyo bulungi enetumena tasobola akola milimo gyo bulungi so obeyo ngoliko kuno obusobozi osobola okutuyamba ku kunika microphone aka wireless engate ko saluwaya ekiyamba nti okola milimo gyo bulungi aye oluwaya lutulimiting ebintu bingi bambi microphone na mefusa microphone eyo Kampala aba ya million ale mitwala abiri etandikibwa kubako ne receiver bwo bono otibuledi kolo bwetolo okwesiba mu nkende obono obusika amalobozo kuba ku kamera nga cameraman ali ngere eyo ni microphone yendi kwenda kubambi kamera yange ya amani microphone ye yesobola okujjako ayi obusobozo bwa microphone butono tukakula bukole channel yefe so obeyo ngo osobola okutuyamba kubambi ne microphone tuida kusabira YY media onabo oteera kuita fali lya amani bambi